E aki ana te poari hauara o te tai tokerau I ngā whānau, kia werohia ngā tamariki ki te ārai ma te karawaka, hei pāpare I tana horapata ngātu ki te raki. Kei a D. Nathan te rua ngātu. E whāke ngā tūroro koa ki te ai te rohe o te tai tokerau, a ko tahi anō kei te tirohia. Te mokopuna, tarea ki te rata ki tana nāhi kia werohea, kia ārai ngā mate tauiwi, ngā mate kāre, mate tino mōhio ana ki tana mahi ki roti a mātai. Ia, patua kia mate. No ngā tautata nei ka piki ake te kaupapa ārai ngā mate kaha, engari kei kona no ngā whakatupuranga, ka hori whakamai moatia. But what that means is there's a whole group of young people, especially from age 5 up to about 35, who may not be immune to measles because they haven't had the disease and they haven't been vaccinated. Te nuinga o ngā māwiwi ka patua I ngā mea ngoi kore, ngā mea kaore tino kaha ki te whawhaiwe nā mea, I nā ngangara. E aki ana te pāri hauora ārohe I te iwi, kia kaua te tai tokerau e rite ki ngā rohe kē, kua raru ki te kapi ngā kura, hei ārai te horapa haere o tēnei mate weri. Small kids and people who have got other treatments like cancer treatments or who have got diseases which suppress their immune system, they're very vulnerable to measles and you can get very sick. E māwiwi ane tō tamaiti haere ki te rata, haere ki tō nāhi, mahi a te mahi kia orae. Kia ora hai te mokopuna. D. Nathan, te kāia.